kay paniton malan wow na rakso kon Pohnpei wow no kay sanan kan ko lukan ko nanalang ko nan kanyay ko wow choro rong sa palmachay kop na koryaw kop na speaker and legislature sound ko pong labalabakan nan palingin siya momod sa government o John Pohnpei yung sab pajawan luka kupran koras ong nan sa palmachay Rahnwet. Wai sabli Nicholas meban pajawan kanale kukupurakan au kapan sa palmachay Rahnwet. O iya cara lapan sa palmachay kan kayo poitan su san wing sakos koryaw ye Wayne Pohnpei tan pajawan yang kawawi Rahnwet World Disability Day. Rong sang sakos Wayne Pohnpei. Ni no Pohnpei sakriyaw hen pariya kate saktuaw Wayne sakos pajawan yang uyayar haray chungal sus hen pilata haray chungal chief magistrate o chawayakan hen palian ko kosanet the consul Wayne sakos. O yet tuan poitakan mechawiya an officer result hen poitan suswat. Ang Sir Chief Magistrate Michael Chiliaman Usos Kut Isokriyaw o nintuan tang salsal sang option sakos me ang Sir Consul tapuinan ko kosanatan mo sakos iran walya basiliman makan pajawan wanyan lapiti te section o yatrailakan me pajawan poita tapayama nanususwat. Ang Sir Consul tapuinan ko kosanatan mo sakos lapiti te sectioneo ye Scotty T Malakay usus riyaw kuriya sakriyaw tiyapulos usus hebuku walisak ho kanti kosya usus riyaw kumano. Ang lapitita section riyaw ye UK Susaya usus papuiso Samuel Rocket Richard usus silapuku wanaisak o Marpinaini usus riyapuku wanaisak wano. Ang lapitita section silo ye Hudson Pernes usus papuku Perez Amaray usus silapuku limaisak silo o Alfred Martin usus riyab kumanaisak silo. O ang lapitita section tayo ye Albert J. Channing usus papus lisak limaw Lester Joel usus silapuku ye sakriyaw o Eugene J. Loney usus pap riyapuku paisakyo. Koryaw kan saklan sa palmachay mga Rahnwet Pilpansang Kolonya Wayne Pohnpei. Wayne Pohnpei ban pajawan pajamwe kanin sabta o kawawi o kasarawi ran pasampan ye waral disability te kawapan ran and railakan mean kakapal enana chorol. Kawapan ran pasampal wachpan pajawan yawin iti sampas sido and pariya kate saktuwa. Nintuan tama sainsal sampal ng social person Pohnpei State, may kasarawi o kawapan ran pasampal wach, tan pajawan yawi ni high school at moin kachi, ten MHS, o tan pajawan yawi, glakayo, len tayo morin sowas. Sa palmachay laralapan pawat ye future is accessible te sa palmachay masanan Pohnpei ye euran hapan pokola. Balikan meban pajawan na paliyo kawait program and kawapan ran kasampan watch ye panyin social person Pohnpei State ho panyin option wain kachi. Main ko ye macakan au kapan sa palmachay Rongen Rahnwet kalangan and kubran koras o kasalilyo.